hakika yaniumiza moyo. Mateso ya Yesu pale msalabani, hakika yaniumiza moyo. Yesu aliona kule kuitwa Mungu si kitu cha kushikamana nacho. Yesu aliona kule kuitwa Mungu si kitu cha kushikamana nacho. Akautafuta mwanadamu aliyepotea na kuzilete haki zetu mpaka yeye aliyepotea. Akautafuta mwanadamu aliyepotea na kuzilete haki zetu mpaka yeye